ya wa wo so wodi ni se wantima mmoni nua be ma na chipo ama ni nua be ma na wu anim guase wu woni abusua panyin ne nam nti se wo se ya mpase lumba le sin e no we hihie nsie ni nkran e je permit dia se abusua ne ma police fo chi wo hihie ya obetuma ko kire ba bi hihie lumba Abusa for ye mo nyina akwa ba embanya support TV so because nya support no agye me so say yesane na badwen ma kwan so ene so yesen de hia ebedi nkomo foforo de se na efata na edika midin ene oba ya esuama ye boa me nse wade me so comment section ho ye wo dia ya na wache wadwen like it share some bi anya bi enhwe na fe wasan subscribe to channel no so e de adom yen nyame be shawo ene me ne comfort black na tenase ye bedi enkomo yi meshaw se impre wo ho emfiri ya ni nkomo efiti ahyase nkosi na wieye na obefa ba bi afiri mo nana me ma wakwa ba mejo so ibi aboko they say happy Easter so happy Easter same to you same to you sa no mo keka ye di Easter am dey na Christopher no me ya na mentine me bi ase o wade so am say Christmas Yesu awoda and Easter so na ekun Yesu na 4 months yetimi wu obi bronya e ma nya 4 months Easter etimi ko kanya mi asem nyina me ekun and anya sa logic na mo de ye sa de na mom omo ka ne say ye yi da bi esi ho na ye de akai anya say ye be calculate date na ma nyina aso pepepe na na wo calculate ya mo na mo so mo ye Christopher no mo twa entro nti ye nya den ye ntwa mo ntro na mo ye yi da bi esi ho say ye de 25th 26 years awoda Easter so na ekun no na ye wo akwala 4 months kura no anante nti say ya fe na ya wo ye wo no December e say ka how many years na so ansa na so say hu ni age ya tama ye de ko kan nyame ase mo nyini ko duru ya ye de kun no mo yes ya na ase Bible na se hwinim bi sei na bibi wom na bibi wom wa woda mi nyanwe ni won ti ase wo tie ne nwa akwala ma ne nya 4 months ensore nko kan nyame ase myensa nku no bara nchembe won ta henasa to wo harasa na no ahwese 4 months nkora betima akora no ne di nkoma na wasoma na ma na adwuma nti me sheda ye busy nti me do me ba me de me hwe mo kam de me nkoba wa do ma ta na cha betete o kakra na ye fa na akom kana no wafa akom kana no wafa me ma ne nka na wanza nya wo te nyam de me kana se fie na wo ba mu ni de fi ma me bia o wa kwa tu wo se ne na bi na awota amapa ho a maame no ene ye ma akora na maame na duru na wo ye wo ye no so padura adware ne ba okay ye de bi koma no ese akora timi twa no fra pa kopma nwumre akoma fa no aveni de ozo ne fa so no ba eno ano no ano bo so na man bi se na ba ya abusa beberebe na wo ye ni nyina obetena ase no na ya abusa ma no okay nana ye ni nkomo nana ni aba wo abusa panyin ye enka ne abusa panyin Kofi Wusu abusa panyin to pack the guy name awaje no AK Bansuru den Bansuru enso be ka ho say o ha house nyina say Bansuru ajo say the Bansuru nana obusa panyin kane busa panyin e won sem bisa bia obisa ye dade so abahene say wonya ndे say omwa no no bisa pa akoso hene ma no onya aka ade nti no onya wati ni nyina ye no kure nana wo hu leke na beta bon de wati bia de busa panyin ati bia on fa ne sa aso so nti obia enye dade so abahene no record no de koma friend say free man boy no after free yet me man beti so say dade so aba phone no nyina no ko no nikuta nti say no pade bi na dade so aba so beta aka asem bia ma abusa panyin bi ene na dade so abahene so so nkopane ho asem papa na na se hit wo mu to nya botre o ma mu njo kakra nsa hit wo he say sikop abre no a odi bisa sa na sa hit we entwa da o nti so mo ni we fire service for no hit we oh David the what no fa ni sa ntoni se mi se bia David you say abusa panyin dia wo ye ne say abusa fo ne pene de police fo ache no na wa ba ya abusa konta akere wo mbere obedi abusa panyin abusa japade bia bedi ho bia won tra so de beba na de one na mo ne de emwa ne se wo so no ankasa ba ni mu be ka se ma afi mapie mo se mi se bia mo abusa to mo sa afro wa ma enti kam ni papa mu no o ya tu awie ba obetima be hia abusa se abusa no da so ka ho na wa atena se na abusa fo abusa wo se emra wo ye yie no fi so obedi abusa panyin no eye dodo se na wa ye e ka se na ye bo ye bo sia se na abusa japade be na di wo e wo ho obia we ni atena se na ya konta no hand over na ko ba bi new king new law
Ke ba sa abusua frɛ wa pa be ba pa wo mba. Okay. Be ba sa na wo de wo ho. So wo che bibia si. Aha, de se de mmra wo hye mmra se. Nti o ma yakonta ma abusuafo. Wai, no nya ba bi o de ne nam na emfa. Na abusua panyin ankasa wo wan mpo. Ɛnde ono na betuma akyerɛ panyimfo so de wadwa ne ba bi o te. Wo abusua o se wanya abusua panyin bi. Ne mo ka abusua ne ho. Se wanya abusua panyin bi. Ɛna se so betuma koye na de opa wonkra obi. Ba first ne de otu kan so okra abusua. Nti se de na se munim bebia wote wo ana munim bebia wote mo hwehwe opanyi kofi wo so munim bebia wote munim bebia kopanyi wo aye hwe na wo ye kwa ha ye bo mu mama nkyere wa asante amamre efie na wodi apusua panyin wo mu no ɛhɔ ne abusua ne hiom beto mo sa afro no waba ɛnyɛ bebia wote na abusua beba ho so ba abusua wo na so ba abusua fi na fa ne di esi wa konwa no bebia esi wa konwa no ɛhɔ ne yetena se ka ho asɛm ɛnyɛ bebia wo wote bebia wote do bi de dɛ Enti na mama yakosu ase wa ba ya o se wa mehwe no wa ba pakoso abusua fie enti efie be mi na nkonko enfa ba abusua fie nko wa mehwe wo oto nkra se wo ba fie wa ba enti se woni wa omra wo fie efie be na wo ka ho asem abusua fie no mu no wa ba no to ni fifufuro bi a wo ba mu atiase ese wo bulldog wo fie na aba ma na kanana o senya bi bell bo ho ba ye ni be bi o te kra abusua fie oni ahwehwe no te hona na wo so ba okay ye che se wo me fa ne se otu kwan na abusua hwehwe no mu hu a enfa ne ba akɔ hwɛ o kom ma me ni papa fio de ba bia na wo rent ne ekɔpɛ wo ho e be hwɛ wo abusua fie nokore ha nti abusua panyin abusua fie no so oba enya ba bia wote ene e be twɛn ahwɛ ayi sɛ ɛyɛ opanyi kofi wo amade a ehu na e be kye no na nsɛm bi sɛ bia obi ya amade a ehu na be ma police akye no wa ya konta ma abusua no asɛm bia ni ho e bibia asɛm de na asɛm kɔ no bia wa sa akyere ba bia okosie funu wasa na say the matter say no mfrɛ mama na munya entim feed na no ntimu ntimi confirm say na asi say de mfa nka asɛ panyin so due mante nti so se ho na osie no a o me nkotu ne hwɛ sampa asho na unya ba keto aso so na o ye ka kyire so unya ba panyin udi na chi nti unya ba panyin Mami Faustina on so ye hu no interview bi a so e ka ensem ono mama ne won ne se mo nya interview bi wasa akoye bi mu wa ma ne won ne mama ne won ne se wonya interview ye enu ada na interview ba wasa ye interview wasi say ana ne interview no wase odi yawo so we e woni mu so why dey se nkofo bi a odi na ni to won so senka edu di adin an ko beboa no obembeboa no jaika o na se mu ekura no me aka adentia Yankopon se no me nka obi odene tu nipa so ablabo ne de wa abo obra mpo tiase no wantima mfo ni anto no so ekukuru hwiase a obra dima onyina nkosi aga obra wu achudo ni betu obi so ya boni sulu ya dada no onyai ti bebrebe nyina na onani da obi so hwe o man Ghana na otie no ablofo kura ntimi nya chade we ya wo obla ne de wankasa wabo dokore pa dokore bia woti sisi e obla fie osie na otim nti ho abiem na wo san obla fie ho de no nya kwato obi so man odoburoni anabusu apanyin ana se Corins ana se baba jama ana ado ani kwato no so no nti no wodi ya wo mu ya wa wo so wodi ni se wantima mmoni nua be ma na chipo ama ni nua be ma na wu ani buasi wu eno mom no meka se wodi ho yawo na nya bo mu ado ani to mo so hwan na wo nua ti sei wantima fo ani anto no so obi one na ne baabi say ya na mbandi no say mo me interview bia no ti de otim de be ya na afoforo ho kaka nsema ka ya boaboa no kaka summarize kaka ena ye cancel we awie it's why they cancel the no you akwasi adima kan bi na nkola bi twam akọ school na car so wo no say you stop so they cancel the road eno ana wonya twam kwara wa cancel ya cancel ha na firo matiase na ni de fanto bi aso dabe na ono ankasa kura se ni kwaso wagine hudi na ogwaje obi adi ni kwaso wagje ono na ni pada se no to wogi wa ankasa ho adi wa kwa betima di ho hwam hwe ye susu ani se bakwa bulo kire o ya ni yete ha no ane bia obekọ ye di ehu hwam ankasa hwe e bia bekọ mre ne so ba ko fa abosu mu ya so na betima tu kwan na o de passport kire me betima na nan betima mo akọ bi kwa na akoye adwuma wo ho na mo bi ase aba ma mi jana emfa emfa makata fu yam no muti ya makura ma honko na nan kombo konfo bia abosom she da kan no bia ni obetima gya obosom no se wo kodi holidays o baabi bosom ne mpene on mpene no nyede no wadidi
hwe tete akwamfo kra no muntu kwan o hwe kwam tete akomo wo gya obosom akwetena buchire maybe 1 week 2 weeks be pay 1 week 2 weeks enso kwa yempene mama ye ni nkomo bye na o birthday nka nyansa po ye panyi ni nyina ye senka ye de ko South Africa ko di 2 weeks be pay o nyanko mama ye kra na e beduru ho kra na mo hwehwem yam ye hu we afa what o wura e yale bi abo me mama dade what ya say oh nice mate nana de no ne ye ma me di nkomo no bi sa ne say eye ne ba ko fie yie abusuapanyi enka ne abusuapanyi to pack ni ba bia na o se da bi ya na question bi wo ya na question bi wo ho ya na ye nkwase question mu media for no ya na question bi wo ho mu busa nkwase question enti sa media ni no kwatena obusa ma me se abusuapanyi ne ba bia na wan ono ko bia na wan ko bi o busa se abusuapanyi ne ba bia ono wan kwa yi ni bi 1 week na akora ne wu ye na abusuapanyi ba na camera nsine so nti ye no wan hu na ade na mu se abusuapanyi sa ntine wan hu na ye na se ana ma me na ma na so bisa no musa nyansa question tina de bia me kura me puma no se wo busa nkwase question bia wo ha obaja ba ye o media fo ni bi wo wa o mu musa nyansa question tem bia o pre ni pato amane abusuapanyi wo nim se atu abusuapanyi wanya abusuapanyi bi wo se busa ma me ne se abusuapanyi be bi wo be dey wo ti ha so be ka che se abusuapanyi so betima sie kofi wontimi sie kofi efi be mu na de ne be kwakoto ana abusua be mu na de ne be kwakoto o de ne be kwa pakoso ana de ne be kwa mampon suta ehifa na de lumba kwa ya wo di kofi kwato ha enye yi ti ne be bi woni ebusa o so mo ti ase ti yanko no nya ne nkwase akwakye no obusa ye do bisa ye kwa ma me fosi kan ye se wa ma bi wa hu no wo ho ne mom wote ye se nkofa kan enfam so mo beto abusuapanyi eye nka ne abusuapanyi kofi wusu wo aye na se a ombebo no nti se wa ma ebia na obo ne ho ban say on so pese bia sa besi wo e bia ne bayi ase ne de ni ngwase aba ne be na ye ti wa ma o ti ase hanto yi na no o to wa ma me ti ase ma me na kanyansa nti do no do obusa ye ne na kanyansa ma me na kanyansa akire na o ka bebia o ka ze hifa no besie kofi na bebia sie kofi no bisa ma me fo say o sie no ne ma me nchen na se ma mpon suta so sie no ne ma me nchen ena ma doni di nkomo ni bisa ne se ene sa na nkomo pe se nka ye ni nwa be ma dadi lumba so yense no ma me nchen ya na se nke no so ye e ma me fo sika se nke ye de na so dono ti ye e ma ye ka kire no ma de o ti mi kan watam lawyers ye dadi lumba lawyers ka kire ni se ye dadi lumba wish so ho aden na ya na de bia no ye nia nkasa ye ho ye ngie ho ni ye gibonten sufo na edi na se nse ho hwe ewiase wo ho de bia me ka me se wo ne oba ate ana se wo ne wo kunu beti na se be ma ne oba na gidie nimu a ba akutia bonten okay abusua na nkasa mu no wo maami wo abusua ni wo ye lumba nua wantimi anka bibia ha na nkere wo ka kire lawyer nyansa be ne wo nyansa be pa ne wo se ne wish for there lumba na ka so wo ayensie ne enkran ne ma de dan kumasi ngosie ne nkran on o se ne lawyers for us enti ye de kosua bɔ fam maami betime agi kosua bɔ fam se saa na lumba kae ana ye de lumba lawyers gina on ye ma obi akosua so obi amfa mo fam se de course no saa na lumba kae a on betime de abɔ ho ana na isi hia lawyers for no wa ha no ma ye saa de na kire yen na se lawyers de wotu amfo ne into lawyers so nye lawyer for na omo terms se tuntum ko betime horoma na be fufuo enye lawyer for ya na ya ma nya party propaganda kontompo ene no korese enye omo ana ye tra na DJK be ka se lumba ya well ye to na busu apanyini se lumba ya well ne lawyers se lumba ya well ense kokko high court will bia na ho nti yenye hifo na eni edi sa ma me na ono ne ye minua ba ya obetra se a o ka se e lumba wish ene ye ka kire no se wonye no high court na ye kokko ya will bia na ho no to wonte ya na to wonte maame no pens mu enti ni kwa se mkoto tututura na man ko ka de ni kwa se wo ka maame wo tiwa ka se onye normal asisi ayu oso wa jare onye normal nkasa maame na nkasa onye normal asisi ayu o san ke timi de kamla si na ni man ya interview da bia ne se na adwene wo asisi ayu no e bia me so se adu wagadugu because what wo asisi ayu no nkasa no onye nipa a wodwene sisi e betima asiso ama no because wa na nso da yesa da se sa ha we be fa no so be kan ma fidi aso se nipa na mpese wo wu abusua ni mu eye me yasa afa kofi so enye kofi na o se kokko na nka o se nka mampanyimfo ni bia na nkokorafo no mu abusua ni bi na ka eko na ka hweba bia lumba abusua ne de
abuja panyi nipa na ba kwakoto de bia me ka se eye me ya se afa akwala wi aso enti maame na nkasa kwara onye normal obetimi ni na di nkomo besisi so so na ye normal ma na nkokosie ne ba wi be ya to panyenje bia no obu no na akwara na yie na se enkoye o enkoye so o try asenka yawo ne wura be fi so emfa nti ni kwa se mo ko de kamla ko si nanim ko butututu na no ye we ya mo ko ye emfa so be pa ne benya firi so oh anu ani ana ho sa ho apart from wish no so oka say baby e see de lumba eye ni fie ho no mo is go no eno so oyawe onim se saa ene course na omoje permit eno mo de yes ade maami won hwe no wankodem antika wo obedem atika won hwe wankodem antika permit ye den so mo sere kwan na ye mo kwan ye mo 2 minutes oh ye de 2 minutes afem betimi aye saa ade no eno mo ye ye ntenye say omo sie ye ne bo mu tim na ye ye omhwan ne man saa permit de kosie lumba ofie ho wadawo ma do interview na mi say no ena ono so anche enu do kan ya ne say amen che wade tete no na ohene ene twa ba bi mi esie funu okere okute nsakwa ahemfie ne atubofo ne akwakere ba bi a yam awobe ntoye okay ne ye de akoto eno kura no se utu na akoto nankasa ute nankasa ai na no ye de ande ama open so da bi checheme utu funu na ko hu se utu ba enana ko hu nkasa a ye sa ba amana foforo wonche ne de agum ene nankasa no matiase so eno kura no ye guso nsa asa ne yetu se won se ohene na ma abekire ama watubofo ama na abekire on se titini esie funu na etimi eche na afa so ba akasa empro enti wo bo na wo de unnim se yato na wo ho enti wo bo na abonso akopie na nkasa no so ti wo pie so a na omatubofo akobo ohene na mane na watu tiame na anase nipo no so ma na ma na be ye sa ma mede ma na mo bo na na omaba me na wonche no de magunsa na o ma stress a saman no ana abusua wo firi mu se enya bo apayo se oso mutu na mo apie so ha na ye yegu ba bi fo na ye sie because apa sa na kakra bi na ye yi ni nyina de be pie bia ntu bo hu se etu ko yiti konkro wo etimi yi ne nsa wo etimi yi ne nan ni abo amana na ye de ahye ho so na mmomu no se basa obesie body ni wo fie a untimi nkonkwaje permit ne nko a wo se ohene bam nti ohene na obebam no wobekwa akotwa dwan ama ohene no na amamere ka ho na wakire wa moaye yesikasem na wakire no waye uwie a wobesa ababi a wobesie funu na no so amamere bekoso dwan twa nyina be yeden ebekoso ena se wo sie funu no wo fie a yetu nsuo wo fie onye bibia na ye pipe enti fie no se obesie funu na awo se wo check se fie na wo pese wo sie funu mu no asase no kra kese ye say 1 plot a untimi sie funu no fie ho ni se bia 2 plot okay ese mu wakakra na se mu wakakra fi se ba bia wo besie funu no ba bia etu nsuo no wo se funu na wo besie ni ba fom na ni nsuo na tene akọ okay na ye tu nsuo wo soro enti wo bo se toilet kura se wo ye tu toilet wo manho wo fie a ye tu na se wo betu boho wo fie ho a ewo se toilet no ne manhole eni mbabia betu so se nya abasem 100 muwa o se muwa o se nya abasem 100 edi mano enti eno no ebasa na ye tu toilet no ewo fom se de be ya toilet no kodi soro a ebeba nsuo no ye dan ebeba nsuo nim enti se wo sie funu no wo soro ba bia se ina se nsuo no wase a wo ye de ebebam so ho ena ne pipe no a ye tu no se obetu pipe wo fie se o de be ya bia pure water ewo se etimi ko be se 130 feet and now 150 feet ho na benya nsuo na e collect pampa bia ye den ennim so ho enti se yetu nsuo wo fie ho eda anase ye da su tu nsuo wo fie ho se nke se pipe twa e be yusu se nsuo na untimi nsie funu no we de be ko nsuo ni so enti se ya ma o permit permit no wo de be ko ahemfie okay se ya ma permit no ohene ne kura se ompene a wo ye den untimi yusu permit no fa nye bibi fa de o de be ye enti sa permit no mo kan de o munja eka o munja permit ka ena lumba wo mfiri nkran no aka kire ne se o si yensie ne nkran na de no si yensie ne nkran ya ne da ne nkran okay wa ne da ne nkran be de da ne kumase na wi aso da kwa nkran se na mo ye 1 week no won nkran ena ka mo nye ye no so won nkran sa ena se fine se no kura no se lumba kura sisie ne nkran ya na be ya ye wo kumase ya wo betima sie awie
na obeye yie te se ohene awu ana ohema awu ye dot yie ni asie funu no na ohene foforo beba no obetena sia ye na yie ana ohema foforo beba no watena sia no ye yie obenom ne sikasa nti betuma ye ne dot yie te se candle night ya mu yie na mo de agina so asie ama peda be ye yie wo kumase asem bia ni ho ka twetia nti sa ansem na wo kan se wonya abotre wonya nkoyina no nkoyinka meaning ntina me brande ne so mo me interview bia no se no woni abusua panyin ne nam nti se wo se ya mpase lumba de sin e no we sisi nsie ne nkran e je permit dia se abusua ne ma police for chi wo sisi ya obetuma ko kire ba bi esi lumba ana permit ko no betuma yi aba o je ya o de ko hwe na dia kora na abusua panyin death certificate be kora no wo a wo de ko je permit no abusua panyin se death certificate be no de ko cancel ho ko kire se ampa lumba wu nti ye ma ne permit no fancy funu ofie death certificate ko pa no we ni nyina ye nsem wa ni nyina nsem o se ebusa no se nua ba ne se wo no mmom ne dia dance se lumba se yensi ne fie dia mo no ankasa koro na ne nua wu no death certificate ana abusua panyin de death certificate kire no e de ho nkrata ne nyina kire ne se ampa lumba awu death certificate ye ni nti ye ko cancel akwa kire wo mo ne ya sie ne fie ebisi ye na okay mate asa ewu ba ko o me de kire wo mo ho omunya abotre o na say lumba wu we me say 1000 years kura na justice beba nti omunya do kire eno kan yi na foforo sa to aso mama for sin as o ye bisa say nkranfo ulomo wo pese say funu no common san tu bi wo no say dan frama mu sa yenim dan wo betu no say ampa sa na say nyampa na say dan frama mu ti say omo betu no de o say oseda wo mo omunya abotre ye nya pe bebi ama wa dane de ye ma ne dane na sumunjo no say esen akwa tu funu ne on pensamanto bi asem bia ni nwane se na words no no a na ma ya ma no mo ma ne na hodin na mo san ko tu funu bia ma ne ko fa asem bia ensamba nipa ne bisa ne se na ye de ne ba wo kro mo wa se lumani kuro oni bebi a mo de ne ko be oda no a na se maka chiro se maame no e se onye no ma de me kan se no ano because we no ma so wan kasa asem we enye me ekoso maame na dwene mu no ensem ni wo a wo kan nyina me so okoso ye interview ado be ka kuro be ka che beduru baby kuro be ka cho ne kun lumba because na dwene na ne ho sisi ye a wo kasa so munya botre ma no so munya botre ni kwa so mkro ye ne interview so ne ba firim o pensim amanfo ahye ne bo o ma ani so enti pensi owo mu no ba bia na adwene ne nam sisi ye no ade na ya no mkro ye brempo ma interview on na epanyi ade na mo fa kamla nkusi wonu ne no ko beti bombo obototo so o ma hu se maami we no pressure na wonu ni pensi no o mo pensem o ne be pagya o mu station ba o so munya abotre okay o mu di agro maami ne nsema maami ne be ka no enya asem keto so se me hwa ne interview bi kura wa se funu no o mu ko tuna se bon o mbende we nyina so ti ase enti pressure na maami ne wo mu no eni kwa so mo ye ne interview dabi o be ka de eni kwa ase ye ka so enye lumba wish bia enye lumba wish nipa bonefo na se ye wish e wish for the unim se lumba wish si ensie ne fie wo doblo ni ntimi ntra fie wo because wo ya ata odoblo ni mu ye ntafo e na lumba so wo ntafo nti mede na mo de ntafo na tene funu no emfa dize odoblo ni ntimi ntra fie ho dia e na ne funu ni esie ne fie wa mpa so amamere koso ba ma ye mfa ne se enne no ya twa bibia mu di agoro ye se ntafo onwi kusi ya na won kwawe ntafo nkofu na se so what I say nti se le lumba funu na da ho ampa e na odoblo ni kura flower na e wo se nkana ka adwara ehye na so no na kede entwoma make ne ha ni nyina abia nsi nti funu na da ho a nka ntafo asede de na ye ma odoblo ni amunya me ka de ni kwase ye kan wo munya abotre why nsem wo ho okay nana sambisa no one ni nua ba penyi maami Nestina sanye bia omuntam eye maami fosi na yi ano say me ni me nua ntam ye na yedi nkomo na bia nya nkomo nya obi o say nye de ni nua ne peso bia ni nua ne peso o ka kire ni bia na bia obeka kire no na say nye nsem nyina na bia omudi ho nkomo na nso so de hia so omudi ho nkomo no one ni nua ne ye fine pa one maame akosia sewa so fine ebia ni ba kura to ye kura frɛ no mpo kye ne wure ni nwa susu frɛ no kye ne wure ya aboa no ye kofi ofiri mu me ka kire ni pirim ya aboa no ye kofi ofiri mu ene nipa ye hye nyehwe nipa kura awu nti yo say dia si bia ye ntuntum na ko ni ahoto e wo abusua ne ntem eyenim ho no ko abusua no mampam no nyame na aboa no
che bia ha ne ba na obewu ye na atwe abusua na sa aka o mabom na ke na nye na ke na nye kura di na si wa yi na se di na si wa yi na se di se wonu nua ya de wonu panyini ya de na se wonu panyini no watena se aka kire wo se mi nua wona wo Ghana mi ma kwantunti mi ni ho wantima antoto machi me ba na me busa question so wasa yi mi ama uwi asem no ye fine jama ne ka wo ne mo yi fu tiri ne misa no bibia na wanka bibia so ankere no na no so otiga no otiga na 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 ha ono otiga na ankara se de ne se also mo obi e fe no diga o se ziga din e ziga right and the friend bisa no say unya ba se mimisa wo say anya bia busa panyi hye date e di ye na wo ho ana e no so yi na no so o da bi na me ne wo ne mmom ya fe me phone so aka che me say date ya hye ye mfa no nto ho una wote Ghana e na wonu ewu otimi fa phone frɛ ni nua na wo aburukyire say mate se bra mpa ewu o se wa yare o se wa yare adadem ko o yale no time na mko court no a mko di bi na no odi asa no yale ni o yale wa hen ami for sisi wa yare aka. Oyale wa, nye kofi wuye ya no yale ye. Nye kofi wuye mu ana mami yale ye. Oso odi kan yare. Odi kan yale wa. Odi kan yare nyame ya so e ka den ko wowu. Wa yade papa. Nti sa asa na no odi na o him no. Na e hwan na o him no. Ana na e video dada. Onya botre. Esa video kwa say wa ba be che mu say nadanfo nche no ko sport nadanfo so hu na no ta say oboni nwa be ma enyomo no ono de ase esia no otimi nka say bia wo bebe bitina no so de bisia no nye say bone kwa so no bia wo yale no obi chatam no nyale tenne mi dan video ni ba bonten de no kan ade no wanka nche nipa no post say delete yo dan ko fast ma mrem ana do be fa wie o delete kura en we do be fa no o de ko internet bibia to so bia hwem adam frama bibia si anka sa wo hu sha asem si wo fie na se wan onu nua no man kan mbom na ko di obi achi e di ntino so odi yawo o de wo se ni nua ne ye fan ye ye de nyame ase so mo ye fan e di e ho yawo no odi ene wanka o be kirim right o mra me kire de kurunti ene bo she bebere ba ye share no ye ni so ene ye mu sese wo mo gege 8 million de bre no ne di sen na ne be wuye asem si wo fie ye ntu ye nso no mu mfa haban hye mu nua mo ye miensa pe ba ko afiri ma ka mienu ndi ka de na ba nua ne kokot unni na chi na abusu apanyir ka mu na nati onya interview yo on fancy ya onja interview ni na ye no onja na mesere brempoma ono so interview na wo ye no fancy wa so ma ni nye bio ontwa so se de nya interview da nya interview o man ko se nyina ngo ne tirim abo kontrofi o sine suma ni nani ko so obi anim wo de beboa ise onyankopon ene wo nananom a odi wo ho ato mo so na betima aboa o pe justice kura ya amakwan ya kosie ni pana wie se nye ne ni breye ene adofo mo ni breye a nka celebration of life kura sen kema so celebration of life asemo and ever dey celebration of life be wura mu na mi say we asem dey celebration of life be wura mu ma me first say o hwe busua no a ohu say obi a won ye a odie e woni mu nti say asumdwe ba no wonu a eye major key players wa asemi e fa won ho no ma me akosua odobroni because omumienu nyina e ni nwa be ma no e na ko form bae nwa be ma na ko fa na yiri panyin bae na ono na ko fa odobroni bae eju mumienu bi afiri mu enye yie ono obi aso ne bra na obi aboye nti ono de oju mu nyina wa tu nti ohu ni say abusuan panyinfo no ene nipa wienum nyina tena senwanum nyina tena no obi atena se no obi enye social media sem omo tena se fie no obi aka ne ye odi ewoni mu na de sese ofa we chow de sese oka we awo anye ne ye de o se twi nanim owo ye ne ye yem waba so sa ntoto ye ne timi kwa ebetimi ma sumdue pa aba ama nsem we nyina eto atwa de o kan no achawan to susu se obenya de o kan so mo ye ne se be na fo susu obenya sa ansem ene yemfa nhye ne nsa no nko frem panyifo ni nyina mra na so onye pe ono nye ono na epanyi na nye ono na eka wa che na dwen emfa enko baby enko baby ya ma me first kenke yo enya nyansasem bia mame o na na den enya nyansasem bia mame se na wonim so beka sa ansem we nyina mra ne nua ne wu ya na omo ne nua panyiri ka so mpeso mu hu ade kurokun ko dwone mu hu ade kurokun yakosi awie no na obeka che se enka bomu no ko fa na we ana ne ba ko fi wi ono aka sansie na de onya nka bomu na open onya ne nya ne tena asem ya say ono ne de ne bra fi asem ni kofi wu ye na wo su no wa mu sese won su kofi ya na won su ne bra onya no won su me
Oso odo ede. Odo. Odo ye. Odo ye. Oni mu odo. Ye ka odo ede. Odo se obi sisi unua na wo tema se de o kan ade ne nye na wo de ato pepepe ya ato ene no odo. Na wo mmoa ma ye nua kasa unua, wo mmoa ma ye nsie ne se kukuba. Na wo wie a yenhwe kwan e fa ono ne ba na o ye kukuba no. Yenhwe kwan e fa so ye decoration esie no. Ne fe. Ne yenhwe ne bla na obo bla no. Ne de. Nti ade nti na wan so de o kwa curtains ye de la numba no wan kwatete se curtains we de wompe. Decoration we de wompe. Ade no wan tete. Odo ba ho asem na o kan. Fosina fosu so ope odo e wa abusuani mu dia akwaso yi okofa odo no we yes I too late onyaka lumba wi say kwesi 6 months omo ye na yini gra wi no say 4 months kura ba say buru nya nkura ye ya 4 months ya wura yi ye 4 months enti wo hwe de ekwaso ye odo bi beba tentimi mba odo no kofa hina ba odo aneke beba ne say enka mla lumba wu ye unua no so mo pes kwan de kura ku ne pese nya abotre ye ntotoye ne ye twa ye ne ko ehye kwa akiri ne ye twa bo ase ye ntotoye no wo hwa abusu panyin ti ma kwan ama abusu panyin yusu ama unua panyin kura ntima mfa na ne nkwan ko hwe lumba furu wo be di adanse ya sampa lumba se mfa lazy nkata nanim na eye will oyeye high court was will bia na ho nti sa will mu kan we lawyer for na kire no lawyer for to wa wo di unua no de wantimi no wani nkomo e de ne no wo unua ne ntemo wantimi anka security an kire wo ka kire lawyer e de ne wo e di sai sem na kan de wonya aka ma band the social media sem wo mabiem mi gide se ni nwa be market wo tie wo why onya aka kama na abusua ne pe se nsiesie beba ene animunyam beba no ma kwan fine lumba ne ko fa ma ne mienu nyina ma me akohua se wa ankasa ntia ma me friend sen odobroni da odobroni so nkasa ntia ma me akohua se wa da supporters ene abusua panyin dem fu ya na akofa sansem ni nyina dia e dia ba so tia se ma me ne ti fie ne ko ba se wa ba mo de nsa akochia ne se ni kuna wu wi ache ne di 1 week wi 1 week no ma me no pam odobroni ana e ba ne se ne ko ma ne letter se onye wale ni no se me nya wale ni dia me wale wo court di court no hwe se me ja wale na me nya wale wa abusua panyin kura akodi adanse se odobroni so ya ye ne ho ade nti ono so tumi yekuna ma me ne se okay wate munya mayie ma yie wie de nka bo we me na ope nti che na nka odo wo ho se de me nua ba yi pe di a nka ma me odobroni be ka se ma me ko so ase wa ma ene me so me ma nti abusua munya mu ade me twen no so tia se lumba wu ye di sen na ne nsu a wo ye no ene ye ton no dwa so hwan ne koton ye abusua panyini ana odobroni ne ton na nya japade nti ne papa ne wu ya nka sa ne ma we nyina besi na se be ma wu na afi ma ya ye bie ne niema so ye mi so be ma wu na afi ma ya ye bie ne niema so owu ya afi kura mama pa ho ntoma wo di tuntuma kwa ye advert so obi meto nsuo no ye di tuntuma ye advert enne de wo so pe mame ye ntwa so kura wa ga meka de nka senya de senka bo enka bo no ko fa no enso nka bo no so enka eye o enye ye china se de nsuo ye nsa na awia be ye titene na ne ye to ya so obi fum kum obi fum nya se wo ya list na wo fum kum e ba fum adwa ye be dwa amwo hu se adwa ene de boot for boot enka bo me bank e to abusua panyin wo ya de na nya o se sana bibifo ti o trase ye boni wi a o wi a o se nya hwe wo de nya hwe no adamfo se odamfo ba no se wo che o yimi cha akoto atichem na ka chem se nya hwe na se kuro mi tirima ma ni panyina hu mi kuro sentempa na ma me akohwa brempoma e ka se munya abotre ni enya ye friends eh optasi ni enhu ade kuro ku bla na ka tuo ntwa nyuntuni bi obewu Ghana ha bia na sa blochire bia o ye legend bia e tire de ku no ye nchira de ku lumba ye nchira de ku lumba se betimi de ahye lumba se lumba awu so onya accident se obi ne ku no so o yale ye so ono an nkra bia wu e de ne de be hye legends ase lumba ye se we legend e de ne talibo ncha ka mu nyina na accident e kwa me wusu ansa ya Suzy Williams mu nyina ye accident akwaya no o ye Jamaica ni Lucky Dube eno kra se nipa abogma Lucky Dube do obo onu tuo kura kun na o de ka ne kopem ye e so ma fine ya kwakwache no so adenti na lumba ye ntimi nchira de kwan of lumba fa so wu oto wo se enya hwe ye nkan ntu obawu ye tell ka se kofi kura kofi kito we ya o mo brada no wo su kofi se kofi de okun kofi no kofi tu nkun bi ana de okun lumba de lumba nkun bi o ko fa so we we onka na ntum o onka na ntum kura na me de me se ma me no me nua ba no onye no ma ti me na se bia o ka bia me mfa enim bu ku bia because pense e wona mu no
ano odin ma no oto esi o che bodani because pains ya wo famu no enya asem ketwa enti sa o mo de camera sisi o ma na ma me nanim no o ma nya first and last because mudi akire kura na me si mre bi na o konfo bi wo Mamponten park no achi ho eno so wachi bayifo sa tana metete akom ene ekọ ye ampanyimfo sa tam so man kwa he na wa free mu no ho so de bayifo mi no baba ko be ma ba kwa betena se no mo konfo kwa wawu o mo kan wachi bayi na me na me yesem na me yesei afi na konfo o baba ko na ya chi ne bayi on de no wanyini che be ma no betena se ne boni ba ko wa ye de o kan on babo no obi ase o mo nya o hwe kan o se ai o kan ho bi no mku Yesu na mpanyifo se wakofo bodani abetena se wachi bayi acham na kade na wa ne kama wa se no kra ama obi atu nika akọ so saa na wan hwe ya minua bayi obeye because se baby na adwene ne nnam no enye normal sisi e tinja no munja ne life kra ma no so mo po bia na interview a na me akosua brempoma ono na ya wo ne mu a niam bia o ye letter o de ko ya hwehwe mu nyina se be nyina ya ama ne kwan wetimi injunction de injunction ko to ayie so a ayie yetimi de injunction ama no obi be se 5 minute mo kan say few moments later ya sa so on fa 20 million mra 20 billion mra ansa na ya mane kwan ama na kwa akoye because of tunu bi anda ho nti ikra bele to no so onu mum le betima kan mu nsem enya wo okay matina enya wo enso no kra na mabande ne social media se mo na obande unya so ho enti se omunya mo kama no tumo social media ho a so obi anya bi nka we ko fa no da ba na baji he we ko fa no da ba na baji he dia enya ne kwan so no because ne nsem na wo kan nyina no enye no mama me okay mama so social media for edi na tem so mu di na tem sinko for edi na tem mu di na tem so onyo oyare ni nti onyo obi okọ social media ne sa so mu di na tem be ka kire no mu di na tem ne de say no obi aka o obi aka ni say mu di na tem ka kire na nim sebi mentimi kan ha fact so man ko fo aye no papa mu di na tem a say ya na ye ne ya ofata tem didie ofata na what is fata atem didie wan adenti ofata atem didie ni say ye wo mu miensa e na ba ko afiri maka mienu enti say obi firi ba bi kura ba da wo say be gina na fa ani kwa say wo ye sa de to gina unya na fa wo say wonu unya nyina ka bom na muni abusua panyini muni abusua panyini ya adwen a muni abusua ni nyina ya adwen na mu nyina mahu de mo be ye ba ye kokoto a wo support abusua panyini waja unya no nko na wo konkrofo hunu na di unya na chi nti se enu na mama bibifo ka kire o se da bi ye nto ye nso no ngu mfa haban hyem se bibi kura ko so sikasem bi ko so a wonya de se obenya bi na emum ne ye pe odu wagina wo se wo ye nuanti ene ye yusu wo ne de wugina ho ye ta ne ma ne nyina why emra first court o mo ko ye mam ya ko su abrempoma aba ena kofi entokwasi wo court ho ewi akire no mo fa akire ekopa ache o ma kofi o man pe che ni bia mam ya ko su abrempoma aba yimu so ho no chase ni ko chase wo se nkola mienu ekoye mfom so a enya nkola mienu nya na ekopa che o mo nyempa che o ma ba ko nyempa che o ba ko enya baba enya ba ko enti nyema bi wo ho a ahyase ne nyema bi o mo yeye no enya de se nka bomu no o mo pe na beba sisi e nipa na ye fa pains wo mu no ye ntime nya justice ama no ye ntime nya bibia ama no ye se ye mfa nche saa simple na wa bo akura ne abo atifi na sa de che no ohwe na wo hu na ngochini mpe no na nipa tete lumba ye kan sem ngungunan ye mame asumdwe de man ne machina abusia ye ne konfo black ne di nkomo no wa chana dwen e wo ye mame first interview enu na maka nya dwen kire enu na maka ana se ho de no ebi obi so de be obi so betie na na dwen so ne de aye foforo wati ase foforo bia ni babia foforo bia anje na wo de ne final na nana ye ka efuna ye sie ni fie o chim hene de na wati achim hene de na wati o se say o kromo obi antimi sie funa ofie kromo do betima hye samra no so na wa hene o kromo obetima hye samra na anyambia bi wo ho ye sie bi wo ho dada na titene ye etimi sie funa ofie amamre wo ho a obeye so ni nyina ya amamre nyama wo so wo je asana wo nya sa o chiman hene emra na o medi akonwa no o man konfo bi anwu am ya nsie no ne bosom dan achi wo kurum ho ana
ene Roman fo mpo omutimi sie funu no waso dan chi fada itimi sie omu fada e wa aso dan ukomi kuroma bira ha ya me nana ye friend SK manu ni SK badu omu wa amusie wo fie omutim yeso mu fie e ya mamre ekoso asase bia ya asase nya de bia na se wase de wo dabi ana se kakaka bia se wa mfa mamre kwan so a na obenya amane lokre ifini ya wa amamre ene amane so odi amamre so a unya amane lokre na emu ani amamre so a benya amane untimi mfa wo pe enka se obi ewu mi anka se matutu fom ade na hye ho abu benya amane na emu mo fa amamre kwan so de untimi nsi ni kwan hwe yan hwe sisi yi on say assembly fo ahye mra bi se ene ye nto na so ebiem na so ukọ na se amara na ye de ban wa se untum na unsi dan nsi so a obo onko so obesi dan nsi so a obo onko ti ebo na kire de obetimi aye obesi ni dan a e wo price de be ma wo obeye ne saa e na obeto nan keke so a ye wo price de ma wo enti e ya amamre a e wo ho de dada enti so wachi man hene se bia o twam a e bia ni kurom ho no omo ye saa de ne bi omo mo na mane obehu wa se makwaje permit enti me ye se de bia pie se e pe ya ma ye permit se ye mfa enkoye no aha na emomu no se ono na ahye mra woni kurom se ompe saa de ne de a ubu mra no so wa so betima ahye papa na yensam musa se anyam bia ne mpokura no enne so obi wu a ne yakosie funu no wa asie ya ye beje permission free no ho a no mkwaje free aban ho cha 2 minutes ye je free ye nana no mu nko akodi aban ho no so ho enti se kodi aban ho na se eye fie nko ade a ohene no anya amamra ma ohene na onte ase ne mama sie na ade be kwa wonfa ho ne mom so be ye unipa ne se obrempon na watimi ne nsaman na kasa ne mom pese wo twa wani ahu se me be ha na me ne to ye dia ene amamra ho asese wo ye ha ntie bia no wo man ochiman hene enema bia e koso nti na bia wa bande se me hu wahene bi gura so wo mpe rasta woni krum man ma hu sa post no an so mpe rasta woni krum e bi eh na den dia na si rasta man bia na bibia na ada na se ensam bi wo ho a wahene no wonkwa na chipa ankosua na bakwasem ye because ono kura no e rasta wahene bia e rasta no wahene bia e rasta wahene bia tete no wahene bia e rasta sa tete no wahene bia oba asase wesu bia no e rasta ohu dancing kran no mo de show muti no ahemfo no abrofo no ba ye no mo ye omadwen se omo ba ahemfo no wa betimi asa na ya bo abotire enti se rasta ne wo ho a ye ntimi fa abotire ne ma na ya mo wa yi uti no enti ye se dancing crown eni ye friend dancing crown no enti titi ne de no ohene bia ye rasta na titi ne nya ahemfo no ne ye so o mapakan mu na ya akonfo ne ye so ya pakan mu na akonfo mu akonfo ne ye so o mapakan mu ne ohene ne mo durumle bi na akonfo no twitwa ntro na bosom na hya ase so mo wale ahemfo no enti ba sa na bosom ne ba na ono akase aso na pakan ti apakan na nya ahemfo dia na ya konfo dia titimre mo se ma bi wo ha mo me ka hye na me hia rasta wo mi kurum onko hwe sene na mo mdi kan di akonwa no mo nya rasta na se rasta bia ye mfomso a ma ye hu se rasta we wa ye mfomso na rasta kura no ade ye ni se nipa se tie sisi yi so obi ba no so hwe rasta anya me ahyenso enti wo ye rasta wontimi nya bone wonnam a wodam different ehye wonso bibia ne ebehu ntem enti ka rasta kura de nkanya de bone obi atwa sakola so wi obebbo no obi ye rasta o mo wi da ene jai so tasie obi atwa sakola so bone a wo die no so obi enya entwa rasta o so ontimi nya bone so opa ma rasta ba ko ntena mantem obi ba no so obi sa rasta obi be kire ofie a rasta nitim so opa me obi se me pesa sakola edu be chini wo Brono ati so no kra. Hu ni papa no. Enti so bi e rasta kra na o down so woni pa biam. Enti ka mo kra na o sese nipa na yade bi na nya. Wo ye rasta nti na hu so wo ye rasta ti ko abosa kola so e. E bi rasta nya na nafe. E bi enhye da nya ne fe. Wo ye rasta nya na nafe na ni mama mere. Omu ndi tire ni ni. Na ni mama mere se o se oba bi amfa ntoma ammu ni mu. Na first na ne de chenchen dua e ne boye mu na. Chenchen na ne e buru ne de si ase ne te se atade e ba ne pen so oba de ntoma boni mu a e ya ni wusem so oba de ntoma bebo mu na de pia bonte na oba bi wa omo tripe omo ye o sa atade se de ntoma be flash e de me hwe ohene sam se atibo papa wo ohene de na akonwa otiso ye ne de ade se mfonso bi ba kurom wa fa na si fom na ma e ti volunteers
na tretre wo mo na nye me mo bi mfantuma mo ni mu mo bi ntwalo to okrom ho na obi ntwalo to okrom ho na obi ntwalo my bet kura aban agi atum why aban agi bel first bank to bank ala aban kura nyim tum no mo wi o mo ntwa wo to se mo bi na adwuma be no obi okrom ho so hene we minya hene we wa no wa na wo me bisa ne nsem be 10 edi adwuma no obi okrom ho so mo bi nkotwalo to obi adwuma no mo so mo me ya na wo sizi o mo so chencha mo me de Matias edi obi obanyim okrom obi amfa kura no ko mo hene no hwe no se adwuma ni krom ho obi atena fie nti so obi ayam fom so a manyina ne fom so so a waye so nka se we rasta nti ehu hia se rasta betena krom ho mo obi ntwalo to krom ho mo obi mfantuma mo obi nhye singlet sa chensem ni de na se ojo mo me ho hini samsa ndo wo hini de mo obi nhye singlet to krom ho singlet so 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 ah wo so obi nhye singlet to krom ho ene krom ho me dan minim so no be ye ne ntoma so no be twa ne ntoma de a tabi oni me bi wo wa na se obi atu firi krom ho he na ka nko obi beto atu firi krom by force untra ma untu ana me ya be ma na mtu krom me tu bata ne ma ko shem singlet o mbewe na say me they say damn masisi wo ha say ti be twa da bia ko tana me krom bi mana dabi asa ye woni ma bi wo ho a ye mom paye memma bunu na okro nim nya adwuma nya no mani nka krom ho no mo kotu kwa no mo nyese wo be si dan papa si kro nim e ma hye wo wo hene ni munyam na se wo nko ahemfi na efe wo krom ho a asem ba wo no ho na bebu krom obi antu firi krom ho na nka wo hene no nko ba so na ma yakobɔ no fe yi ase so be hye mra Matias ada na mo hye mra fo de chichi ni pa kura ma nipa nya hoto adan enti so mfa se awia bɔ no obi de nto abɔ ne mu na obi afra ne fo se o hia me gya na me gye mframa kakra wo se me nkɔ hye me nkɔ tai ana me gye se tres ne kaba ko hyesi ada kuro ne de kuro nkɔ kuro ne chichi ska wo bana ade ne hye so na santene no betuma hye mra we o asantene munya ko nya kakra bi fura atete nko ana mo mpese mo tete nipa mo na me yɛ kaseti ahemfo no wo be adwuma be na obi ne kuro mu ho obi ntwalo to ho na obi twalo to wo so ntwalo to ana ne ba bia ko wi ne sika ko twalo to na mi nti na my bet twa na phone so ba be kire wana aban nye my bet ho tax doje obi entu firi ko mo no fa ko no wodi bet no so kora aban san je me so bet na ho bo se kuro mo munya sika mo ko tax ase wo kuro fufuro so na wo kuro no enko na nim da ye se hyemra dendenden mani pa sa wo dabi na wa kasa kura wo ba betuma hyemra ma ba kwa hyemra mo obi ba tiri sika tora sa ase wo kuro mo se me ntwalo to me nhye singlet me nya rasta ko to blade na yi obi Nana Matia go for black na egutu eni no edi nkomo nana yeso so yemfa celebration of life in jaso nana manhu wo ho o so ka tem so ntoma ye ready adent say wan ko na me mabo telephone be bledua wo telephone be wu celebration of life we ho nya sem kato oni tele ne ntoma pam matade wan pam mama ntoma ne e ba ye na pam ya pam na ma me bu afu makwaje kura won twitwa mpo tele nana express so ho express o ka express wo ye wanye o se na ne nko yaba nti wo ntimi anko bi ya betua ne kapa ma twima ha mani evidence anana not he not manhu na mete he sa wanko ma fele me ka nyina na mtitele ne de dua ma bɔ no de ka me so me ka nyina ko celebration of life kafra e de ase ba ko beba so fufuro ba san ba so bi o se brempoma ya mama yakosu ase wa ne celebrate na ade ni timi mo ten ni ade ne sa because yama lumba the number so da bi o yani ankasa ne ya bi se kebe ne mienu sa okay you want pin lumba de na se ne yamfa ma yere na se yere don't mention ensin mila kwa na mo kasa se contempt be chi ne de nkwase content no mpesa chi ne omo hu se salvation of life na lumba bi bo ho da bi na ma yakosu ankwa picture san ne ya wa gimi ya nim nyansa so woni nyansa ka bo nso wa gimi so ti ase wonti mi fa mbre ne na celebration of life so ya kama ma me ne ya celebrate no kama antino wonti ase akwahyepo ya poso ben kran betima hye no ai chapa tutum tu anse mu hunu nko ara a woni nyansa se stimulaga wa hwe ya o mayon kingdom na ti ase papa shi on celebration of life na se no se bo oyere ho ban ma no se na kama no bo no ho ban but then sa kana tare na mama so ana wano wa ye kita ma no papa shi ye bonsam a enka wo je hu contract ya medo nya wa hokra unya henki kra ade ahem hey me se me ye fon na so papa shi ye fon aba oh na o ya de this kana tare ma me won say ma me sa no a tare na no wa to ma etu obi kiuti o ha e go ma me ko se obi dwane na obi dwane je ko se wa obi dwane ni waje hadi tu ba papa shi pa de se wo ye busom pa na ado ade eja no a do ya me anyira ta what does asere ku hey boss ma when video bra no aso da ye hu no
Papa she eni me bi wo wa I know ye man ye tan but to me bi so ye man ye because we fast or 10 years celebration of life no yeah o say the one Ghana for moka e say on say o check here e tutu say odoblo ni camp no mo say tu nelo on say ayi no na say nke yempene na ba so e na court dey no yeah e na say yesu tu abusu panyini e na ya celebration of life say tutu e mo ja kwan na bo na bo ye be shot 5-2 mate ti am pon kra na papa shi na na ma wo so metim eh akwo bayifu bayi bonsam pa why aggressive for kasa kan ho hinya no hona na o hwe na senka on say papa chi agasa na ni briske o on say obi sa ni disika boniti a DJ na wo bonyo mu no on disika de de o etofom no ma be sa o sa de on de bi on twen kwa wo de tare no osom no wa wo de tare no osom e yo pantori kaso bi aboka enwanu papa shi evangelist na ya content or be content evangelist papa shi and I'm evangelist now evangelist on na no aka na say 30 bi obi na you register na evangelist you register any title evangelist you register bible uko so ko evangelist cry free you nyina so evangelist but I'm from Somatim eno na kan ne kwa na kan register name or register hey papa shi akaza tu to ye maduro se na me bota nyina se me kwa ko busan se ye oba ye shi ya na be ma na ye shi oka ye tena so ka do ko bi no ko busan oh na ko se tele wa nya maduro so a otim se woni tele ni kasai e na wo nya wata de ahwe mani so e ye den akwasi mi so be sabato na nam sabato so minya yo 12 years epo aka bu ka me handkerchief Kamli bi be hanky bi ay boxer nyina so tele ni so so efe me kura dem gide flower no no de anoma kita ya buburu ni de flower ne ko lumba no the santoma no muri lumba yi a efe ante se ye betwa ye be ba akoso a ye be lumba de na ye betwa ba akwa no so flower dem o no so abuburu ni de flower ko mama ya kosu asewa agenti we ni abuburu ni de flower ne kwa koma lumba okay lumba so de de beba Matias. Na no na it's a return. Lumba de be hwe 1 year nim. 1 year nse che beba. 1 year university. Ye boaboa ye ho. Endo na pii ni ho ahwan nsem nyina to atwa na tese. Ba manfo collapse o. Wo collapse. Hwe, celebration of life no. Manfo awu ahye dem. Oh, what then? Say mba so. Na aba so. Na aba so. Hey. Oh, me se me mamu wu sa ye se me hia mo. Omo yale. Omo yale. Ba nipa metima born aba so pa ye not witch. Ninth witch. So ba Ghana o meje awia ba yi. Wa so cho wa ba ni nua ba wu nti wa ba. Sa na be so ka. Ni nua firim. Wan ka fra. Nti wa ba. Ba kwa yeri bi. Yeri duru ha. Yeri fan shem nti na. Yeri duru ha. Na friend say mi nua ba Asante Queen. Asante Queen. Wa ye adwuma papa. Na tiwa mo so wa ye adwuma. Okay. Na Kwaki Kristo. Kwaki Kristo. Na Sabato. Na man ba ko wa America. NDK. But legal wife for the fat o my ade. O ma kire wo do. Pa atimagina ma me na chi ama. Ensa ka ma me no ko afrim. Cause ka wre ho okura be kuno. But legal wife for na me my ade. Ai. Na so me na me mum na ma cha. Ai na me brunua. Ya bro. Hwe. Na bi dan bo machi ha. We wi ani asan wa na ko mi se me be ko fie. Be wi ani asan wa. O de kwadi a obewu. Se dwan me nyantwa yo. Oh, so nyantwa o ka se. Ankwa maya. Judge se be wu Ghana ha. Ye ba mo twa wi am de ne sira ko fie. Na ye ide. Mami ode to legal wife for say e no mo ye live videos na omudi omo nkomo no nkomo mu ni do me so mo ye bi omo nye na so ya na bi ampanyi bi na say won say obati wa e de Ibrahim Mahama e be bo na chi so wa de no o kasa odem na kakra minim de na papa ya ye sa ampanyi bo na de to na chi no so mu njai ade pa ko a ya na ewom ni say bibi anko ka papa ya na nye nkrede so na obi so nyana de kwa panyimfo se konfo de nti bebo dan mu na ode bebo dua mu na wahu bibi
nti ye besere yen papa mpanyimfo no so se ye pe o masem se o mo ye candifo enema bi wo ho na so mo fi se o mo ntimi support o mo nka o ntu na asem beba na so be support ba ko agya ba ko de a ene de obi so ko sikiti wo ba bi na obi kwati asem kro ba bi a se ne kro se nya ne kro nipa na ba be fire ebi so o ntimi ma bonten because of oni munyam nti e wo so bi a na waba ti ye besere ye papa no mo na o mo wo Ghana ha ne se ye sere wo mo asem ba bi a no kro ne da no o mo nyina no kro afa ni ntu de anya no kro ne fo na next time obi amfa nkwanko ye wo bi na emu makoba te se emma mienu ya wale wo mu na motimi de ntro Ghana fo mpanyimfo timi de ntro atema me akosu ase wa so se 17 years waja ni kunu ho na ye po bi oja obi ho anye lumba ne jama me akosu ase wa ho lumba na jama me akosu ase wa ho lumba woni ma me akosu ase wa ne be fa wo firi Ghana ho ade wo kwatena blochire amunyina mo ye jama fo na wo firi jama ba Ghana wo se ma me akosu ase wa na aja wo ho ho na aja ne yonko lumba na aja ne yere ho no betena ba bi wo benya virgin ene odwan odena no aka nchene wo kunu kunu wo be mu okunu ene wo ba wi nchene no wawuo ade ntina mo de kwahye maame ne se 17 years ene waja ni kunu oja ni kunu wo e fa yin oja ni kunu di Ghana e be ye ni ena bi mu bisanse me fe no ntwato bi mu bisanse bi se maame akosua lumba ba Ghana na no mo ye press conference no mo chemu se ne 17 years no omo wo date bia ne ye bia ne da oba ye a chemu se oba Ghana no oba 4 times ena oba behwe ni kunu ena wokọ okay no say nyama bi mma ne kwan ana se bi adwuma bi nti ana nkwa nti ena wontimi ma hyew na oba 4 within 17 years oba 4 times no no mo dey compare say any fi say that the lumba wu ye e be say na ye kasai afi mai mami ababa 4 times nti edin nsesaye nti na this time the wetin ba hyew why na busi asa nkwase akwahye na ehwan ya mama na brabo ya na brabo da be nya na brabo wo mo kura atitiro mo te Ghana ha na mpra dodo se kura no mo yire mu no mo da mpra dodo se no mo yire mu no da nya made na so mkrofo Ghana ha maame ne nkwa na ndo ayemfom so akwetena buruchira na tama na maame ne brand obi ahu yenyine pe bi kura obi nya me tuo mo kan adna tem bia no mo pese mo dan nkontompo se eye no kure obi ya wale se be na sembe obi te Ghana ha ni kura akwetena buruchira 20 years o ma Ghana ha so to otwe no omo nim nkrofo mo kuru mu wa buruchira mo ba ha sunde bia omo timi ba na boso na tuo mo fo se bibi na asi onya abotre beba na 17 years wa bofo abone bene wo lumbo ya Ghana ni na ya le obetra Ghana so mo maame na nkomo mpe komo pe obi kura tamsika e de ama be ma akotena buruchire be ma na ka kire say wontimi mba ntonya oba ho ngare wale foforo nipa na nya blocking heart why na nu ya sapon yiri ekotena antena muti munti bi da mu be di maame na tamsa de ntina wa kwaka mo so ra mo se maame akocha se wa ade ntina dada wonka so woni ukunu te na se wutimi ba ma fi a woni ukunu tim yetim ma akoda fifufuro ma akromfo ko wie wa wo be ba so won lumba maame no kwada central head akromfo ankon take no e de na lumba timi ye mo kan press conference e de na lumba timi ye se lumba fi se akoma pam no ne maame ne te e na nya oba wo ko hunu na wo je ne ho anyi a enka we nyina ka be ko so ana nka efie na East Legon fie no woni ho na si fie no se me metie se ne ma bie fatire na media prepare me fie etuma to shares e wo me company na ka tua se na oje na kwambo ma Ghana ha me se Ghana titiri wo mo ha why na so ade ne ba mo chima so nware no o me kan kire me se titiri wo mo Ghana ha se media me baba ma me watch mine so nware no o me kire bi aka tua se na de ba ma watch mine o ba na wale oba o business partner no wale oba onom ka se ajimi na egu Ghana ha na ade na ma me no waye ha obi timi fa obi ko hwe nkwa ye fa ade ko hwe wu ye fa ni ko hwe wu mate on for black ene ni di nkomo no edi nkomo no fiti ahya se abesia wieye mi gidi se uhwe media no so a omo support maame akosu ase wa bia ye omo dwene omo dwene kwa akiri omo na support maame no omo dwene kwa na kaseti maame no na so odwene abaka kaseti maame no odwene a obetima kaseti maame no obi a watena blochire da bia mu se sa tam 17 years no kura no lumba ne last born no wo sei ablochire obetima ja oba ho abetena Ghana ane omo mu se police ni ben eno ne panyina kasa wakoto daba so omo ne nkwala kasa omo koto because of nkwala no hia omo woni case eguma nim sisi ya se obi ho no obi awo ni krata o because of nkwala ni nti aban na eje nkwala na pam omo abusuafo amoma baga because nkwala no hia omo woni ne ma koso abrochi ye bone na maame no waye ti maame ne ho nyam mobo maame ntu ne ho nyam mobo ti so maame pa na obi di sade we di na as a maid atuma ji obi kuru afini se maame isu se eje mobo abusuafo enkomo na ne yetena se ye di fiti acha se besi na wie megidi se wahwe oni agye ho comment section so de ho huru so se wadwen se na opese wo cheni bia me so
So won subscribe to channel la subscribe fa ka ho e fa ma me like share so e mo bibiara enya bi enhwe na enye kama midin ene oba ya esuama ye bo me fa wonsi ya that's ne e be sin share bi Nyansapo TV so yes sane no badwe ma kwa kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mogyabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sane ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro mantuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame